Otavalo warmi kunapa hatun punsa. Imagina sa kapangichi tukui sa masiukuna. Tukui kuna zatali ko makaspaka ali pacha mi kapangichi. Ali samskau kuna kana kupaichi. Kuna zakta kunapa kau se rikuche antagumang. Kai rikuchi wasagupi pi rimak hachil karaska. Rafael Pérez ang rango kapani. Sangkwang kapisa. Cancha Cuscapi, Canajopanchi, Caicabotabalo, Yactat, Sacripan, Imbabura Marcapi, Mama Yacta, Ecuador. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yacta Kunapacause TV, la vida de las comunidades. Estamos en el sitio sagrado San Juan Capilla, que queda en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, del Ecuador. Las mujeres, así se celebra Hatun Punja, fiesta del sol Integraime. Esperamos que nos acompañe. Pactasa kukati pasyonchi, kay rikuchi ukunapi. Otavalo warmi kunapa hatun punja kaskamanta. San Juan Capillama kay sina yaikuy kunata pactachina hupang. Por Día de las Mujeres de Otavalo. Así está llegando a la San Juan Capilla de Otavalo. Kikin takina kunawa, kikin shurawi kunawa. Chaysina hatun punja, warmi kunapa intirrey mi kaskamanta. Kasna tushuspa de kuchina hupang. Por Día de las Mujeres de Otavalo. Así está demostrando con su propia música, con su propia vestimenta, con sus propias palabras. Agradeciendo a la Chilcaitico que es Dios, agradeciendo a la Madre Tierra, a la Madre Agua, al Taita Inte Padre Sol, por haber dado muchos frutos. Sinapacha, San Juan, Cancha, Coscamang, Yaycuita, Pactachipang. Sumagsyan, Huitzaupuna, Sara Mamawang, Huiparawang, Sumaya Churarishka, Sumagsya Takikunawang, Churo, Gaita.
Chinapacha, Otavalo, Llaqtamanta, Warmiukuna, San Juan, Capilla Cusca, Kanchata nya hapirkakunapi, Kikintakinawan, atong pungja intiray mi kapaskamanta. Cae conmigo. De esta manera las mujeres de Otavalo se toma la plaza San Juan Capilla. Las de adelante. San Juan, Cancha, Chaupi, Koskapi, Kasatushita Pagdasinahupang. Y seremos unidos así, si no pues dando la espalda nadie vamos a estar unidos. Muchas gracias que estamos aquí todos unidos. Alpa mamita kamana wañushkachu, alpa mamita kakawsami, may urkukunapi, may hakakunapi, yurakuna mana wañushkachu, yurakuna kakawsakuna kannachu. Chaykunamanta ñukanchika shamunkanchik, hinallata kay aswa pinchikuta
asaka ñukanchipa hambi kan. Imapami hambi kan ñukanchik madre placenta chiri pasashka llakilla kawpika pura asawta asoshka chay hamsakupash hambi mi kan. Entonces chaymanta ñukanchipa matigu kan ñukanchik vientre mama kan nachu. Chaymanta mi kaygupi ñukanchika churashpa rikuchinchik. Ñukanchipa kaypi mamakuna taytakuna nachu. Ñukanchipa kay sara mama maypita kapan kay sara mamata kusichashpa ñukanchika carrupika napashpa purichu kaparkanchik. Azagupi azashpa kustarkunapa isllawpi puchakuta ñukanchik paskachishpa purishpa kawpushpa hachata awachishpami kashna apashpa purin kaparkanchik mamakuna. Kay azagutaqa kashna wawapa washakunapi kimishka apachik. Wawapa washakunapi kimishpa kashna aparishpami kanchik mamakuna. Ñukanchik kana kusata wawata markay nishpa kusata kan kipita aparinishpa purishka kusapash kushtala aparishka mamakunapash azakunata aparishka wawapi kimishka. Nara wañunchichu mamakuna nara tukurinchichu na yakuyanchichu. Chinami kawsanakanchik chaymi unidad marido y mujer quiere a su marido todo lo que Es la costumbre, antes no había costal, no había nada para así ti cargado nomás en el nishpa maíz. kawsanakapanchik. Na ratukupacha amigushpa kanachu kapan tukuy vidapami kawsanakapanchik tayta mamakuna. Wañushpa pastirinakanchik kaypika kusichahupami kashna aparishpa rinkanchik. Kay saragumandami asapa llushishka kapan. Kay saragumanda mutigupash, tantagupash, puta apigupash. Tukuy cuentata rurapiga 30 cosas mi llukshinata yachapan. Yupay chapanchi ñukanchipa kawsay. ¡Que viva San Juan Capilla! ¡Que viva! ¡Huyayay shinchi warmikuna! ¡Huyayay mamakuna! ¡Huyayay wawakuna! ¡Huyayay wambrakuna! ¡Huyayay taytakuna! ¡Huyayay ñukanchi taytay babura! ¡Huyayay mama kutakachi! ¡Huyayay ñukanchi mama mujanda! ¡Huyayay ñukanchi mama tungurawa! ñukanchi kayambi orko! ¡Huyayay ñukanchi puncha! ñukanchi huyarishka llakirishka huyayay! Yupay chani. Shunkumanta yupaychanchik masiyukuna ñukanchikkunawan pactalla kapashkamanta kaymi kaparka runa llaqtakunapa kawsay rikuchiy anta kiki masiyukunata yanapak ña anchuripani Rafael Pérez Rango. Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros. Esto fue Runa llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Me despido deseándoles que pasen muy bien. Rafael Pérez Rango, me despido. Hasta pronto.